Aeroporti Modlin داریم، وارشاوا، پولشا. نگاه کنین اینجا استانکش و خیلی دپلای. برای چی جای بلیط خری ندارم اینجا. aeroport kadar kalon استای. Ay tak yağmur sosu taksiye. Hey, görece çamur avtobusda tarafı Gdansk mıydı? Lavi okyanus. Nereden Florence? Bu Gdansk mıydı? Neden joy interes ne diyelim? Bu video bakın. Hani bakın. Aynen. Özür ki şahsay ki olay Tacikistan davada ve vize kardestiyana ana میخوان که اروپا بیان ما اختنام خیلی بگیم اینترس نه که پیش رفتن خیلی جا بوشا خیلی اتوبوسا اصلا بینجا فرق میکنه اما از دری اتوبوس نشون میتونم تو نگاه کنی نه پیشده چی رونالدو همه رولش دستش نبود نگاه کنی اتوبوس جدا برندی به حد مشهوره فلیکس باس اتوبوسی فلیکس انا خفه شد مردم شتگی همه از پر به دا ایرپورت فرمودم همه طرف شده خیلی پارکوفکا ولیک هم جوش هست ولیک دم پارکوفکا Najdzie parkówkę Kolombo i telefon, bo parkówka była. Do خط طرف گدانسک میرم. اونجا دچی اقیانوس های، اقیانوس بلوش باین اوبای. بلوش چای، شویتسیا. Norvegiya bu bolayda us kiştikat öyle güzel meray. O usuda meray. Gidin işte gel. Ustaki nazik şimdi ben jo interesli baboşa syomka mekno. Rica da dayak joy bugün ki joy şuştay maşin man kardayım. Maşina mı şu an? Я да чё сейчас решил, руки автоматически. Слушай, не бегай, на выгоне. Dlaczego nas pani najpierw nie wypuściła na Szkoda.